ayikho nje into wena akunelisa ngayo uyafuna ukuthi umuphe imali but ayikho wena into happy ngayo uneholo lomphakathi la kuhlangana khona imicimbi uthi yafika ubonja ayithi babe besibaningi la ngeke wena uneholo lomphakathi uexpect ukuthi mina ngizokureplace labantu abahamba abangena kule holo ngoba phela akube khona into wena ongigcolisa ngayo mina mase ngingakuphi imali bese ngikujabulise nginginako not ukuthi ngikuphi imali you understand asikho isidingo ukuthi wena uzothi uneholo lomphakathi azathi omunye yini olifake uthi wena sengilifatha ulifake nini azangizwanga eholo lomphakathi ke lelo lingenile senze laphuma kukaza lizwe uexpect ukuthi lo muntu wesifazane kodwa wena umusu unemali ufuna umphi imali uma nivuka nje la njengoba uphuma eholo nje liqashwe double door ungenile eholo wazophuma ubuza ukuthi awuyini olifake yini kade ungiromance usuze walikhipha kaza lizwe because iholo lomphakathi and some person wazuthi uma evuka la ufuna avuke nemali lento ke uyipoverty le akuyona iprostitution ipoverty iprostitution ayenziwa ipoverty